yang kuut badan, yang lele angin lamput. Ajak kena bak bango ju. Na air rebus jahe merah 5 rebel tak apa gerah. Hilangkan angin bang ah. Menghilangkan angin yang kuut badan, yang ke ule, yang tundek-tundek, yang budung-budung jak kena ju. Jajib jahe merah. Yang ke darah, yang ke kuat ki, yang angin lamput naik dibit-dibit. Kolesterol jak abangnya ju. Le lagu bang. Alhamdulillah le lagu. Nah, jak kena ju mau ke tak apa gerah. Alhamdulillah bang. Binyan ke bang? Hanya alia merah, terbuat dari alia merah, induk kunyit, yang terbuat dari rempah-rempah bang ah? Dari rempah cuma 2 macam dia. Ini serai jangan dibuang ini akar dia punya ya. Oh, bek bahuku. Ayam tipe tu bang? Oh, kubuh juga ni bang? Jahe merah bang ah? Diikat dia macam ini macam. Ya, diikat dengan ini macam kembang. Jadi yang ka butat-butat nak jak kena ju. Yang ka ilap-ilap mana muka jak kena ngai tibi angin. Bang bularis bang. Amin.